Bafowethu nike nizwe uma kuthiwa khona izimanga, kukhona imilando, khona imhlolo. Kushiwo into efana nale. Sikhuluma ngengoma eCokamelisha iDubai. Le ngoma silale izolo-ke lapha-ke igijima la ko-number 11-ke yehla-ke yagcina ikhuphukile-ke yaba u-number 9-ke lapha-ke. Njengamanje isihambe yahamba yaze yadlula zonke ezinye iy'ngoma bezikhona. Isiwu-number 3. Ilandelana nenye ingoma lapha-ke mase kuba u-number 1-ke wakhona-ke umphathi ohlelo. Lensizwa esencane ukuthiwa umphathi ohlelo-ke lapha-ke asazi-ke ukuthi-ke liyoshona isekhona noma-ke liyoshona ingasekho kunombolo 1 ngoba-ke iyabonakala iDubai ukuthi-ke iza ngamandla ayisimanga. Le nto yomlando siyathemba ukuthi-ke asazoqhamuka-ke amarekhodi-ke ezowabreaka le ngoma njengoba-ke ibonakala-ke igijima kahle kanje. Asazi-ke ukuthi iyozala nkomoni-ke namhlanje. Sikhumbule le ngoma esikhuluma ngayo-ke ima ihlanganisa manje-ke usuku olulodwa-ke ekuseni-ke lapha-ke njengoba-ke sithi-ke inosuku-ke lapha-ke asiboni ukuthi-ke izohlanganisa u2 days engakalishaya imiliyoni-ke lapha-ke. Iyoba nosuku nama-hour iyobe siliphethe imiliyoni ngendlela egijima ngakhona ngokwezinombolo uma sichecka lapha-ke. Asazi-ke bafowethu-ke ukuthi iyozala nkomoni. Mina-ke njengoba benguthembisile ukuthi-ke ngokuthatha ngikubeke njengoba kunjalo. Number 3 kuma-trending song-ke ibonakala-ke futhi-ke igijima kakhulu-ke umphathi ohlelo okuyena u-number 1 ongumculi kaMaskandi. Kubonakala sengazuthi-ke ubuholi bakhe busengcupheni nayi Dubai isifikile bafowethu ilezo.